Ungavakacha valungu itewa manani. Ungavakacha valungu itewa manani. Ungavakacha valungu itewa manani. Ungavakacha valungu itewa manani. Vazalwane vele kaya, home Christian, home advantage, home people, home ground, home affairs, milika n'wina homu ku va mi tikarhatile loko mi ta va mi swi twile leswaku ri na crusade haleni nkondzweni ya mina, ivi mi tikarhata mi ta fika laha ku nga ta na vayeni ve le Cape Town. A hi vanhu va nhlonge ya ntima, i vanhu va nhlonge yo basa. Ni tlhela ni swi veka kahle hi mhaka ku van'wani mi nga hleketa ku ri i vanhu va nhlonge ya ntima, hi vanhu va nhlonge ya ntima lava i vanhu va nhlonge yo basa. Vokokwani n'wina ni nga mi hindla laha gedeni mi nga mi ku hayi makhense namuntlha u tsaki ngopfu a nga vhakeriwa hi vanhu va color film. A hi ri vanhu va color film, hi ri vanhu va nhlonge yo basa kumbe valungu. Xin'wana xo hetelela ni rhandzaka ku xi vula i ku ri haleni etikweni ra namuntlha hi ta va hi kha hi hlongola madimoni. Se ni ta kombela vosesi n'wina va switulu swa ti-wheelchair va nga mi tshinela haleni, va nga mi tshineta haleni n'wina va swinlema futhi mo ni swi veka kahle ku hi ta twisisana. Vo n'wina va swigono mi nga tshama haleni, ta kombela mi sukanyana mi tshinela le ndzhaku ku a ni tshunguli swigono mina ni hlongola madimoni haleni. Xin'wana xo hetelela ku nge se ta toloki i ku ri vazalwana va mina na mi tiva, I know you very much. Loko ku ri na vayeni loko ni mi khongelela a mi wi, ni voni hi last month futhi hi last month n'hweti leyi nga hela ni kha ni khongelela mfana loyi a Siphiwe ni n'wi khongelela a nga wi, ni ku na ku tlhintlimbeta brika hi nenge. Swin'wana swa sweswi ni nga swi laviki sweswiya. Se namuntlha loko u za u ta haleni swi tivi ku ri loko ni ku khongelela u boheka ku wa, handle ka swona ni to ku ba Jude. A ni nge khataleki ku mukhegula u mukhalabya un'wanuna kumbe n'wansati, loko ni ku khongelela haleni u nga wi ta ku ba Jude. Loko wo tsandza ku wa na hi Jude swi komba ku wena u ta tsemiwa kerekeni mhaka ku wena u lwa na mfumo wa kereke na wa mfundhisi. Na yena a ku se ya kala nkatazo byela makhelwani ku se swa sungula phela. Vazalwana va mina ku vula ntiyiso ku na mhaka yin'wana la kerekeni leyiwani a ni yi rhandzi. The Solomons of people to say the truth, there is a certain news in this church, I'm not like it. A mi nyikela ni swi tivi ku mi ri ni ta dya yini. You will not give, I don't know what you think he or she will eat. Xo hetelela a ni faneke ni ku hluvuleni a ni yangi mhaka ku a mi nikelangi. Lastly, I was going to be naked, I didn't go because you will not give. Vhiki leri taku ni faneke ni ya ka murindoleni ni ta ya hi mali ya mina hi ku a mi nyikeli. Next week I will go to a wedding, I will be using own money because you will not be giving. Xo hetelela i ku ri mi faneke mi humesa building fund. Lastly, you must remove the money of building fund. Mara mali leya building fund leyi a hi building fund ya muako, i building fund yo ni famba hi yona hluvuleni. But this money of building fund is not building fund for building, it's building fund for me to transport to go to be naked. Xo hetelela ni ta kombela vo muna mi hluphiwa ku titokoloxi navusiku mi ta haleni mahlweni ni ta kota ku mi khongelela. Lastly, I will ask you who has been corrupted by technology to come here so that I will be praying for him. Xo hetelela ni ta kombela ti-ashara ti yima endzhaku ka vanhu. Lastly, she will be asking the ushers to stand below, back the people. Xin'wana xo hetelela ni ta kombela vo muna mi nga rhambi mi tshinelanyana le ndhawu. Mfundhisi na kutani mi kha mi ku swo hetelela mara mi heti mi se ni karhi no tshama ni kha ni vulavula swo yini.
xin'wana xo hetelela ku se ni nghene phakati ka nomo loyi baloyi vasalani mina ku cinca munhu a ni nge swi koti Christian, I will never afford to change a people. swa fana vo teka ti-brush u nyika xinyanyana ni tiku xi ta yi tirhisa yini kwa xi na meno Even if you can take a toothbrush and give it to a Shinyanyan, I don't know what you will use because a Shinyanyan does not have teeth. ni vutisiwa leswi mhaka ku na mzalwana un'wana hi nga hi ya ku tivana a bottle straw a xikarhi ka midnight I say this because there is a certain Christian with Bivandi in the bottle store in the middle of midnight. vazalwani mi ta famba mi fa Christian, you will go die. mi nga hanyi ku fana na judas lowo xenga van'wanyana mi nga hanyi ku fana na judas lowo xenga van'wanyana ni ri mi nga hanyi ku fana na judas lowo xenga van'wanyana toloka wena baloyi Mfundhisi mi swin'wana panchava ku toloka hi mhaka ku bibele yi ri hi nga tshuki hi hlevana leswi hi nga ku swi endleriseni ku hleveni ka Judas leswi mfundhisi. baloyi ni ta kombela u ya tshama hansi Baloyi, I was going to be sitting down. yimanyana ku toloka u ya tshama hansi baloyi Baloyi, stop tologing and go and to be sitting down. mi ta ni khomela hlengeletani leswi a ya tshama hansi mi byela yena se yena yi continue a kha ya mahlweni a ta byela n'wini You will arrest a little bit for me, Christian, because what I am saying to go to be sitting down, I am telling her and he or she is continuing to be telling you. hi baloyi ka mina swi ta za swi fikelela la swi ni borhaka se leswi nga ku swi endleni